Nchasa marieta neneli umonywa umweti cha skulu ya Don Bosco. Tete kwa kambi ya mono itukulia lero ndole no mogoko mono asisa gulitwanyola matokeo aito akolire gacia sumwa komugima KCP. Twabata bana 136 igonde no mogoko mono twenstori no mogoko abalimu abaibuli abana asa matokeo maya twanyolira itukulia lero. Abana 136 abana 17 banyolera max 400 kuchigoro. Mwana mutangani abwata max 417. Asa abana abonsi na abana babiri boka bale inse ya 300 no yubuo moeli abwate 286. Tete gwakera abalimu buya mono asiga asie nyororo banga muna inche na abwate gasinkong na ubakore gasie nyinge mono connection abana abaitire. Tete gotambia mono twakore ne chinguru mono ase system ya 844 twanyekore ne chinguru mono. Tete gotabanga last year mwaka era twagwata max 300 eminsko ya 355 igotwa mentre. Tete gotabanga ukubwatira no kunuku ya mono tali abani muboka bwange mbaka bakorie gas aba mate batusinye bale na itore na intwe ikanisa njarenga koreta amasabo kire wiki abana committee twabwatira n'abantu bonse kogera matokeo ya biramaya kwa kambi mono nande abana bakogenda high school ngotanga bagende nini ni ababe disciplinary ragera bakore byas baguche nande ndagotanga abana baito bakuru school chons bakogende bagu succeed twana konyora cases umwana ko ende school go umwana ye na cheta gaserigwa kusina cheta ka wamatem abana bakorwa ngagertinga abali baito bago prepare abana kusito go prepare abana baito byakorwa kibako so ende school china na bakwenda ba succeed mnabono coach maega na bonkoranga abana baito bakomochiko to national schools almost 3/4 ya abana baito bakwenda national schools and then ngande konyora to report kuronga abana baito mbya bagenda ta school chwabuchi. Kwa majina naitwa Imana Matokeo Atandi. Niliweza kuscore 417 marks from Don Bosco. Na pia ningependa kujoin Alama High School ili niweze kufanya engineering in the next future. Walimu walitusaidia sana, ningependa kuwashukuru. Na pia wazazi walitupea advice, pia tunawashukuru kwa sababu walitushikilia. Walikuwa very handful, wakatusaidia sana. Kila mtu ambaye alihusika katika success yangu na washukuru. Believe in God na siku give up. Asa marieta nkoro kwa Vincent Atandi Matoke. Ninche iso mwana Emmanuel Matoke Atandi. Oyo tanganire kurwa skulu ya St Don Bosco. Eraiga itanganike gimanta gete kwira nilio monene Nyasaye ngambia mono. Ekiagera bira ere ayon stare konyarekana. Na endengereri bagari abene koiranira abarimu be skulu eye asoko bwaterana na gosiro mwana oyo iga chingaki chons aganetia bokonyi bakamorokera libuya bakamoa chisemi chingia bakamwachi advice chingia bakamurabuya koikera buna nyorira magisia yaiga togochengera seri tukoria rero ndagete ko inyora na abarimu bonse be skulu eye abafanyikazi all stakeholders bari be skulu eye asengencho bakorire gasingia bira barabwo ntwara konyora matokeo aya skulu eye mwana oyo asomire skulu eye kurukira sisano karache taiga abero mwana ole disciplined ngakite yo narangereti wangogosire all along abarimu bagontebinga your boy is doing well, your boy is disciplined and he has a bright future. Igona inchera rondo no mogoko asengencho ya matokeo aya na indenta getabatebanga abaibori abarimu abana kerabo bwateranete kende nkeyo gakaba kongo ndabaganiria moya ese bakogenda skulu bari baetire kuru skulu eye bagenda bakoro mukiori babwate na ande baza kuba future leaders and good citizens in our nation. My name is Stella Sarange, the senior teacher Don Bosco Boys. Today we are grateful, we have received the results. To wakambia mono matokeo achire to wata population ya wana 136 tunafurahia. Si kazi ya mikono yetu, Mwenyezi Mungu ametusaidia na leo tumeona matokeo. Tunafurahia kwa mwanafunzi wetu wa kwanza. At least tuna imani atapoendelea na masomo yake atafanya bidii.
tunashukuru kanisa kwa sababu kila wiki wamekuwa wakituletea maombi, wafanyakazi wa shule, walimu, pia the community is very supportive to us. Tunashukuru sana kwa yale wanatutendea na pia tunashukuru kwa matokeo.